Dobar dan, Kruno, vama i želim pozdraviti sve slušatelje. Da sažmem svoj književni rad, onda se trebamo vratiti negdje u početak 80-ih godina. Ja sam upustila se u jednu avanturu, bila sam vrlo mlada i napisala sam jedan roman koji sam dala na jedan natječaj. I na tom natječaju taj roman dobio nagradu. I to je bilo meni veliki podstrijek da nastavim pisati. Roman se zvao U potrazi za Jane Eyre. Roman nije objavljen, ali bio je, kao što sam rekla, već jako dobar podstrek. Sljedeći roman izdala sam ga u Hrvatskoj, to je bio Rijeka teče. Nakon toga uslijedio još jedan roman Requiem za Barbaru, pa zatim roman Male laži, velike laži, dio jedne trilogije koju sam pisala pod nazivom Španjolske priče i za koju sam bila dobila svojevremeno i scholarship od Španjolskog ministarstva za vanjske poslove. Evo, recimo, to bi bilo što se tiče moga izdavaštva u Hrvatskoj. Ja sam došla u Australiju 1992. godine i tu su me neki moji prijatelji počeli nagovarati da počnem pisati na engleskom. Ljudi obično kažu, to nije moj prvi jezik, tako i ja sam isto mislila, ne može čovjek pisati nego na svom jeziku. Međutim, pisanje je jedna vještina koja se s vremenom usavršava. Najprije sam počela pisati neke manje priče, da bi poslije počela pisati romane. Prvi roman na engleskom jeziku ja sam ga izdala u Americi, tamo sam našla izdavača. Roman se zove The Mosaic of the Broken Soul, što bi u prevodu bilo Mozaik slomljene duše. Prodaja romana, kritike bili su vrlo dobri, tako da mi je on vrlo rado prihvatio moj drugi roman, koji je u biti bio prijevod romana Rijeka teče 2013. godine i poslije toga je uslijedila zbirka kratkih priča koja se zove The Lonely Poet and Other Stories, što bi značilo Usamljeni poeta i druge priče. Zbirka pripovjedaka koju smo spomenuli na početku, a vi ste kazali naslov, je li to tematska cjelina? Kako bi predstavili slušateljima zbirku kojima ona nije poznata? Zbirka je podijeljena u dva dijela. Prvi dio zbirke sastoji se recimo od nekih 10 priča. Međutim, one se čitaju kao jedna mala novela. Radi se o pripovjedaču koji pripovjeda sve priče. On praktički pripovijeda male vinjete iz svog vlastitog života i kad se te vinjete povežu, to daje jednu cjelinu. Drugi dio su priče koje nisu povezane. Svaka je cjelina za sebe, jedan mali prozorčić u nečiji život od Sidnija preko Londona do New Yorka. I koliko se ta knjiga nastavlja na vaša prethodna djela? Kako nalazite teme svojih knjiga i što vas potiče na pisanje? A pisanje me potiče želja za pisanjem i potreba za pisanjem. To se kod mene javilo jako rano, u ranoj mladosti, neki literarni radovi za literarne školske novine i tako ja sam od uvijek pisala. Kako pronalazim teme? Teme mi se same javljaju, same mi se pojavljaju teme kao i karakteri mi se sami pojavljuju, tako da znači da to nije neki odabir svjesni. Ja ne sjednem i ne mislim, ovo bi bila dobra tema da na tu temu nešto napišem. Jednostavno u jednoj situaciji meni se tu nešto učini interesantno i tako nastane osnova za priču. Nekad mi je dovoljno jedna rečenica da započnem priču ili čak cijeli roman. The Mosaic of the Broken Soul je nešto drugo jer tu se više radi o osobnim iskustvima, knjiga memoara. Kako nastaju kratke priče? Evo upravo tako. Vidim neki neobičan događaj ili vidim neku osobu koja me na nešto inspirira. Prva rečenica me uvijek povede negdje i onda me povede nekada u događaj iz moga života. Ja često likove susrećem negdje u rano jutro. Probudi me neka misao. Počnem voditi neki dijalog u glavi. I taj dijalog koji se vodio recimo nekoliko dana ili tjedana koji sam ja odbijala da sudjelujem u njemu, ja jednostavno više nemam izbor da ne sudjelujem, nego nastane priča. Ja sam vam dobar slušač, bolji slušač nego govornik, iako sam radila i ja godinama na radiju i u ovom programu naravno. Ja volim slušati ljude, gledati izraze njihovih lica, promatrati šta im piše na licu. Onda to primjenjujem na svoje karaktere. Jedan od mojih drugih poslova ja radim kao tumač. I to je recimo jedna fina arena gdje ja mogu sresti vrlo različite ljude, različitih profila. Naravno ja njihove priče niti smijem, niti upotrebljavam. To je ovako kao da sudjelujete u jednom teatru gdje ja mogu crpiti svoju inspiraciju.
Branka, malo i o položaju književnika danas. Pisanje, kao što se vidi iz vaših riječi, tihi i povučen rad. Ali što slijedi nakon objavljivanja knjige? Da, pisanje je jedan jako usamljeni posao. Šta se događa? Mnogo toga ovisi i o nakladniku. Ako imate dobroga nakladnika, onda pola posla i više od pola posla je obavljeno. Današnji nakladnik od svoga pisca traži angažiranost. Društveni mediji su danas glavna avenija kroz koje se mnogo toga promovira i mnogo toga odvija. Tako i mi pisci kroz društvene medije pokušavamo sebe šta bolje promovirati, prikazati. Izdavač traži, zahtijeva da budem prisutna na svim društvenim mrežama, šta ja u početku nisam baš bila prezadovoljna s takvom idejom. Međutim, sad mi je sve lakše i lakše. Promovirajući sebe na taj način čovjek dobiva veći broj, naravno, čitatelja ili danas se to kaže ljudi koji vas prate. Kažete, čitatelji nađu vaše djelo, ali koliko vi isto s njima komunicirate? Ima li tu onda dodatna potreba komunikacije? Apsolutno da, Kruno. Mislim, ja imam masu čitatelja koji meni pošalju e-mail i oni nađu za potrebno da kažu kakav je dojam ostavilo moje djelo na njih. Oni očekuju da ja nešto i uzvratim, tako da ja dobijem veći broj e-maila na koje odgovaram. Nekad su to na Facebooku poruke na koje isto tako odgovorim. I da, ljudi očekuju tu interakciju. Ljudi su vrlo zahvalni i sretni kada njihov, recimo, omiljeni pisac nađe vremena i javi im se. Neki dan mi se javio jedan profesor sa sveučilišta iz Delija. Prije 2 godine imala sam susret sa jednom gospođom koja je živjela godinama u Londonu, međutim inače iz Opatije. Ona je čitala moje knjige i rekla je: Branka, ako budete u Hrvatskoj, ja bih željela da se sretnemo i upoznamo. Mi imamo jedan mali klub vaših obožavatelja, ja bih voljela da se uslikamo, da nam potpišete knjige. I to su neki trenuci koji ne bi bili mogući bez društvenih medija. Ja sam sama upoznala pisce koje ja volim putem društvenih medija, uspostavila kontakt s njima. S nekima sam postala više nego poznanik, također sam ih srela na mojim putovanjima. Stvara se naravno jedna nova platforma, s tim se otvorila i ljudi komuniciraju. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. O pisanju i knjizi razgovaramo s Brankom Čubrilo, australskom hrvatskom spisateljicom. Odnedavno dijelovi vaših knjiga su dostupni i u audio verziji, znači mogu se čuti na vašoj stranici. Koliko to izaziva pažnju, koliko pomaže knjizi, koje je vaše iskustvo? To smo počeli od nedavno, isto tako na prijedlog moga izdavača. Za sada smo snimili samo nekoliko priča i prijem je vrlo, vrlo dobar. Mnogi ljudi danas vole slušati više nego čitati. Neki ljudi dok voze auto ili dok rade nešto mogu slušati priče koje mi snimamo. Komentari su dobri. Ja sam upravo sada srela na SBS-u kolegu koji mi je rekao: "O, Branka, ja sam slušao tvoje priče", i onda je našao za shodno da mi kaže šta misli o svemu tome i bilo mi je drago. Evo tako, recimo, to je isto tako jedna nova mogućnost kako steći veći broj slušatelja i kako s njima komunicirati. Evo, Branka, i radio je medij koji se primarno obraća čulu sluha. Pa možete li za naše slušatelje pročitati jedan kratki ulomak nekog vašeg djela koji će ih možda pobuditi da potraže vaše tekstove? Evo, ja mogu reći za naše slušatelje da moj YouTube kanal mogu naći pod mojim imenom Branka Čubrilo. 3 ili 4 priče za sada. Jedna od njih je Simona. Priča Simona izdana je i u Hrvatskoj od Matice Hrvatske u Novoj Istri. To je časopis za književnost i kulturološke i društvene teme. Simona. Sjedili smo za stolom i doručkovali. Otac reče: "Imam nešto reći. Simona je trudna." Izgovorivši tu rečenicu, naglo se zacrveni u licu kao da je rekao nešto sramotno.
Jednako crvenilo obli majčino lice, njezin vrat, čak i ruke postadoše crvene, dlanovi znojni, pa se stadoše tresti, što izazove zveckanje žličice u porculanskoj posudici za šećer. I majka ispusti crvenu rečenicu iz svog plamtećeg grla glasom zveckajućim od uzbuđenja. Baš sve je zveckalo tog jutra. Ne moraš reći ništa, sve znam. Odlazi, ali znaj da iz ove kuće nećeš ništa podnijeti. Odlazi, reče pa se diže od stola rumena, drhtava i potrča prema vratima spavače sobe gdje sustigoše suze koje za stolom pokušavala zadržati na rubu trepavica. Kad je zalupila vratima, nad stolom ostade visjeti šutnja. Prestade zveckanje šalica, tanjurića i srebrnih žličica, prestade zveckanje njezina glasa, samo si je otac pročišćavao grlo i gleda u šalicu sada već potpuno hladne kave. Simona. Znali smo Simonu. Zašto se majka toliko uzbudila? Zašto su joj ruke zveckale zajedno s posuđem i crvenilo joj oblilo lice? Zašto se i otac zacrvenjao pa je sličio dječaku koji je roditeljima priopćio nešto sramno? Znali smo Simonu. Ona je očeva tajnica. I to kakva tajnica! Pa uvijek je govorio da je Bogom poslana u njegov ured i kako bez Simone ne bi znao gdje mu je glava. Ne vidim čemu se majka toliko uzbudila. Pa što ako je trudna, nije nezamjenjiva? Rekoh ocu, bojiš se da će te sada napustiti, da moraš tražiti drugu tajnicu? Nije me gleda u oči, već negdje u visini prsa, te još uvijek mukla, tiha glasa reče. Oto, jesi li ti u istinu blesav ili se samo gradiš blesav? Nisam razumio što me pitao. Digao se i izašao bez sakoa i kaputa u hladno milansko jutro. Za kraj i nešto o vašem najnovijem dijelu koji izlazi uskoro. Kada ono izlazi i o kakvom je dijelu riječ? Naslov romana je Dethroned, što nam za hrvatski treba malo više riječi. Oni koji su skinuti sa trona ili prijestolja. Obično o novom romanu ja ne volim govoriti prije nego roman izađe. Tek kad izađe i kad dobije koju kritiku, onda se ja pojavim da nešto kažem o tome. Ali želim reći da izlazi krajem travnja. To je roman koji prati dvije obitelji, prati 3 generacije te dvije obitelji i jedna teška drama. Možda drugom prilikom nešto malo više. Branka, hvala vam na ovom razgovoru i svakako ćemo se čuti i povodom vaših budućih knjiga i evo romana koji ste upravo najavili. Hvala vama na prilici i lijep pozdrav svim slušateljima.